سلاف و ریز تماشاوان هێژا ji بەرنمەیە کوردی هین دبم تماشاوان هێژا ئیرۆژی هەورێنە بەری نەها بەرنمەیە بوریدا ئەم سەر هەڤالناوان سەکنی بوون تماشاوان هێژا ئەمە ئیرۆژی جهێمایی ئەمێ دەوام بکەن دەرسا بوری دەتخوازم بێژم سەر هەڤالناوێن چاوانیە هەڤالناوێن شانیدانێ و یە پرسیاریە ئەم سەکنی بوون ئیرۆژی ئەمێژ هەڤالناوێن هژمارین ئەمێ دەوام بکەن خوێندەوانی مەژی لبندامنه وجب خیرات نوالنو خودش ترازی الحمدلله ساقبت چاوی هجی باشم خودش راضی بین سپاس دکم بله مگو چه مگو مجرمه حوال ناون درس ابوری دجی هفته ابوری ام سر سکنی بهنکی مجرمه نیوی دما بو امیرو جبه داره دوام کن مگو ام مان لدناف حوال ناون دیار کرنی ده حوال ناون جمارین حوال ناون جمارین Böyle Türkiye imkanı bejin çe sayı sıfatları. Sayı sıfatları. Böyle mecala di mago çe mago havalnav Türkiye bejin sıfat bu Kurdi hem bejin havalnav hem jid bejin renk der. De nabe vahana. Havalnav ijmarin içine jali hijmari va. Em bejin peyvan anji navan dinirxinin ravşava anji hijmara va jmaret bejin. Mesela bejin çe bejin çar halife. Çar halife لبدري چه خليفة نافا وشارتشيا هفانا يعني البدري ام بيجن هجمارة خليفان امش چزانن امش هفال نافيزان امش چاريزان چند خليفة ام بيجن چار خليفة بله كلام كن هونجي ميناك كبدن جه هفال نافان كلام كن 124,000 پیغمبر 124,000 پیغمبر 124,000 پیغمبر بله الفيدري پیغمبر چیه؟ او ناوا و 124,000 جي چیه؟ هبال ناوا بله الفيدري الگور روايته که 124,000 پیغمبر هاتنه سروي عرضه بله یکدی مینا کرم که 12 جید بیجن 12 جید بیجن هر دو شکله 12 مه الفيدري هي ام بيجن نافا 12 جي هفال نافا يعني چن مه 12 مه يعني 12 ay meh ام بيجن meh ay mehci tegotin kerem ke 5 şartın meceheye 5 şart kerem bejin 5 şart hangi 5 merç vedre şart nave 5 çiye heval بله وکیدن کرم که 4 خوندوان 3 مامۆستەر 3 مامۆستان بێژن 3 مامۆستا ئاژی نۆت و نە چه هەنە ناو نۆت و نە ناوێنە ناوێن خۆدەی ناو چییە ناو بخۆژی ناوە نەورۆ و نۆت و نە چێ لێدرێ هەبار ناوە لێ درێژی مامۆستا ناوە سێ چییە هەبار ناوە هەبار ناوە کیجانەیە ژمارین ژمار وزانی چیە سای ژمارێکی سای ساڵم کارم بێژن ژمار سایە بەێ پشتی وێرە مەگۆچە هەیە مەگۆ هەواڵناوێن نەدیارکری هەنە ئاژی بەلکی نەبنافکری بێژن کارم بێژن هەواڵناوێن نەدیارکری هەواڵناوێن نەدیارکری بەری ئەف چنە ئەم کارم بێژن ئەو هەواڵناوێن و هژمارە پەیوێ ئاژی گرانیاوێ زێدەبوو ناوێ برەنگێکی قەتعی ئەشکەرە ناکە چاوەیە یعنی هژمارەکە قەتعی یەکە تەقەس ژمارە نابێژین وەکە چێ ئەوکەم بێژن هەنێک ئاگاهی هەنێک ئاگاهی چییە؟ bilgi yani nava ne olur nava amacın agahi bilgi anji haber ne hem temana haber nuçeji bilgi haber henek agahi çiye yani ne belliye yani kiloka kadar kilo 3 metre emnizanin ne olur 3 metre 4 metre emnizanin henek agahi nav henek çiye haval nava ne diyar kri
یا دا ندیارکردنی کار بێژین هەڤال ناوە ندیارکردنی یان ژیان بێژین چەند زارۆک هاتن چەند زارۆک هاتن لەبێ دەرێ چەند چییە چەند Hevan nave. هەڤال ناوە چییە هەڤال ناوە Ne diyar kiri. ندیارکردن بە هەمان دەمێدە دەبێت و ئەف بێ هەڤال ناوە پرسیارێژی یعنی چەند هەم دمانەیە پرسێدا هەم دمانە نەدیارکردنیدا تێگوتن یعنی مەسەن بێژین چێ چەند bi Türkiye'nin bejin çe hem kaç Kaç. hem jî birkaç. Mesela birkaç arkadaş geldi. Bejin hep Türkiye. Ama ji bedel aykarın bejin çend heval hatin. Birkaç arkadaş geldi. Yani jen bejine ikire çend zarokete hene yani kaç çocuğun var. Yani çend dimanevi hene hem dimana pirsede hem jî dimaneye hicmareke ne bellide. Anjî زێدەبوونەکە نەبەلیدە دێ بکارانین مەسەد بێژێ من چەند جارە ژێرە گوت یعنی گەلێک جارام ژێرە گوت نا من چەند جارە ژێرە گوت لێ بیام ناکی بێژێ چەند جارە لەوێ دەرێ چییە چەند جارە من چەند جاران ژێرە گوت لەوێ دەرێ چ نینە لەوێ دەرێ پرس نینە یعنی من گەلێک جارە ژێرە گوت Hevan nave. گەلێک جارە هەڤال ناوە چییە یا نەدیارکریە لێ دەرێژی جار چییە Nave. ناوە جار چییە ترکی جار چیە جار سەفەر دەفا نا چما ناوە چکە نزانم جار بله مثلا سێ جارە چوومە دبستانی سێ جارە چوومە ئەستەمبۆڵ سێ جار یعنی üç دەفا دەفا جار مثلا بێژین چیە ئەم بێژین ئیجار چییە İcar yani ve cari. Bu sefer, bu defa. Becer. Ne? Bu defa. Bu sefer. Musa iyice. İcat bejin, icar bejin. Aslında xwab icara le idil her emlat bejin çi ija. İcad bejin, re canet kevi. Bejin çi bejin ija, anji, ija. Bir se şekla belki te gotin. Yani icar trim bejin çem bejin iro. Iro çiye? Yani evroş, yani bugün. Yani diyeceğim işev yani bu gece. Yani ya ev aslında mana ve yani ev. يا حقيقي إيجارا نولو Ya rastiye ve icara. Ya Yani rastiye, icar, vece, ne gibi vece. Vecari yani. Vecari, icarci. Yani bu sefer, bu defa. Böyle mi çend caran jere got lvedere persnine ve gon ne diyarkirin haya. Böyle mesela bir şey bıçak koy. بچك خوي Bıçak Biraz. koy. Yani çıkarsa yani hindike em nizan çıkarsa. Yani kilo 60 kiloya acı nif kiloya em nizan vedre koy çiye. Koy nava. Nave. Bıçak heval nava. Heval Koy çiye em bejin. Koy tuz. Koy tuz. Yani evna gringe mesela koy haya u koy haya evna cehl cudana gotnava telaffuzava koy tuz koy çiye koy Hemen. koy kendi Kendi. kendi em bejin koy mesela Ahmet u Bray hatin ne Ahmet u Bray Ahmet ve kendisi. kardeşi kendi kardeşi koy cüda yani Kurdi de evna gel ki gringe insana ku hini Kurdi dibin yejayni Kurda dvena ki de nek zahmetiyet kişinin yani koy جا تبلي هفدكن يعني A و و A تبلي هفدو دبي دبي أم بالا خو بدن وي تبلي هفنكن بله مثلا بيجين شيء أم بيجين جلك بيرس جلك بيرس مثلا جلك بيرسي وي غلط بون بله الفيدري شيء جلك Çok. پرس ناوه گلک چیه؟ هبال ناوه نه دیار کریه ام نزان اری گلکن اما الصادة بین صادة هزاره ام نزان الفيدريجي گلک چیه؟ هبال ناوه نه دیار کریه بله و فهم کرز بیجم خیلی بله. امی در باس بن جعالی پیف سازیه و امی سر هبال ناوه بسکنن از ویجه دبم بله جعالی پیف سازیه و بله ما گوچه مجعالیه معنیه و امسر هوال نوا سکنین مکنه سه چار جور پیش داشتی عالیه پیفسازیه و پیفسازی چیه؟
Türkiye dibêjin yapım. Karin bêjin. Peyv. Peyv çiye? Söz. Sözcük. Sözcük, kelime. Sözcük oluştu. Peyv sazi. Saz. Saz kirin, anji sazı çekirin. Manam çekirin ile. Peyv sazi yapım. Karin bêjin. Yapım. Yani sözcük yapısı. Ji aliyê peyvsaziyê ve. Yani çekirina peyva ve hevalnav. Yani hinek êdî peyv bêjin hevalnav çawa çedibin. Yani çi şekilî ew peyv têne meydanê em ê hinekî li ser wasekinin. Yê pêşî em bêjin çi hevalnavên xwerû. Hevalnavên xwerû. Xwerû çi ye? Xwerû sade. Sade. Anji basit. Xwerû sade, anji basit. Ev çawane, ev peyvên ku, ew hevalnavên ku qertaf anji paşkir û pêşkir nestandine. Yani peyvên peyvsaziyê anjîn qertafên bêjesas nestandine. Anji bi Tirkiye bêjin yapım ekî nestandine. Em ji waret bêjin çi hevalnavên xwerû. Çi nestandine? Qertafên bêjesaz nestandine. Weke çi em bêjin birîna kûr. Birîna kûr. Li vê derê kîjan hevalnave? Birîn. Birîna. Na. Kur. Baş binêrin. Birîn nave. Mesela ku te got birîn çi tê bîra me? Yara. Tirkî yara tê bîra me ne? Birîn. Birîn di manevî hene. Birîn. Yara. Hem yara hem jî kesmek. Tê di maneye. Ji xwe ku tu cihekî bibirê birîn çêdibî ne? Yani aynı iş, aynı koketê. Bele. Yani ku tu kêrê cihekî bibirê birîn çêdibî. Yedî hem birîn hem mana fiilê de hem mana lêker hem jî mana belkî nav de tê bikaranîn. Mesela bêjin birînayê kûr e li vê derê nav e lêbelê mesela tu bêjî çi birîna goşt an jî birîna daran zehmet e li vê derê çêtir manaya lêkerî de tê bikaranîn. Belê me got çi li vê derê birîna kûr birîn li vê derê nav e. Yani di Tirkî de çi dibe hevalnav tê li pêşiya peyvê lê di Kurdî tê guhertin. Cana tê pêşiya cana çê piştwê. Mesela me got çi me got birîna kûr birîn li vê derê nav e kûr çi ye? Hevalnav. Hevalnav. Lê belê cana tê pêş mesela me got çi du zilam sê zilam çar xelîfe ku te got li vê derê hevalnav tê pêşiya nav. Ne wilo? Yani tê guhertin. Kerim ke? Hevale dur. Hevalê dûr. Dibe. Dibe li pişikî. Yani hevalê dûr hani çawa bêjim yani nabe wasfa insanekî belkî em karin bêjin hevalê dûr. Hevalê dûr. Dûr li vê derê çi ye? Hevalnav e. Ne wilo? Yani hevalnav dûr. Nav çi ye? Heval. Yani ew heval hevalekî çawa ye? Hevalekî dûr e. Wasfa ye. Çîkî ew e. Ya girîng. Li vê derê me got çi? Me got ev hevalnav qertafên bêjesaz nastînin. Li vê derê kûr jî û dûr jî çawa ye? Bê qertafên bêjesaz e. Yani jî em bêjin çi derdê giran. Derdê Derdê giran. Wekum zanin du cür derd hene. Derdê sivik û derdê giran. Ev derj ber ku giran e gotiye derdê giran. Belê me got derd çi ye li vê derê? Derd nav. Nav. Ne wilo? Derd. Derd nav. Giran çi ye? Heval. Heval nav. Yani ama li vê derê tiştek heye dibe ku bi rastî em bina yani belkî niha çêtir xwe xuya dike lê dibe ku ev peyv peyveke dareştî be jî. Çima? Yani belkî giran dibe ku ji gir hatibe. Gir çi ye? Gırçı. İşte mezin. Ne piçûçik. Yani bêjin hûr û gir. Ne? O bîstiye. Urik. Hûr û gir. Hûr em bêjin ufaq. Gir îrî. Tirkî. Hûr û gir. Mesela be hûr û gir çi hebe bînin. Çi yani êrîlî ufaqlı ne varsa. Hûr û gir. Dibe ku yani giran ji girê hatibe. Lê em tam nizanin sedî sed. Em karin bêjin ev hevalnaveke çawa ye xwerû ye. Yani jî em bêjin stranên xweş. Stranên xweş. Vê derê xweş çi ye? Hevalnave stran nave. Hevalnaveke çawa ye xwerû ye. Belê. Riye zahmet. Bir carî Riye zahmet. çi zehmet? Riye zahmet. Riye zehmet. Zor yol. He, riya zehmet em bêjin.
به رژی لجانم بجن ریا زحمت خوشتر بین ریا زحمت بله بدر زحمت چیه؟ هوال ناوه ری چیه؟ ناوه نابا بله ریا زحمت و ریا حیسانم بجن پشتی ویره چه هیه؟ مگو یه خورو و یه نخورو هنه یه نخورو جید نفخد دبنه دو جور یک جه چیه؟ یک جه ان بجن دارشتی دارشتی هوال ناوین دارشتی هوال ناف Tarihte çiğ. دارشتی ام کارم بجن türemiş Türkiye دارشتی türemiş بله جبوی وینا ام بجن چه yani او هوال ناوی کو قرتافك بجساس standına yani ne peyveke cüda qertaf yani ek qertaf uzan çiye qertafeke bejasas standıya u heval navek çi buya mesela bejin çe insanın bajari insanın bajari lvedri bajar peyveke u bajari peyveke cüda yani lvedri qertafeke bejasas hatiye paşya bajar jber bajar buya bajari em ved bejin çe heval nave darişti heval nav insan çel vedri disa nav insan yani jem bejin çe mirovên xwende mirovên xwende yani vedri xwendin lêkereke şef em karin bejin lêkereke û xwende qertafek hatiye piştwê û bûye peyveke nû ji ber vê bejin xwende xwende çi ye heval naveke dariştiye mirov çi ye nav وەکی دیم وتکارن میناکێکی بێژن حیوانی چیایی حیوانی چیایی حیوان ئەسلی خۆشخۆ چیایی نەدەبلا حیوانین چیایی یعنی حەجیزا بێقی حیوانین باژاری جی هەنە حیوانین چیایی حیوانین چیایی چیە هەڤال ناوەکە دارشتیە و حیوان چنە بێ دەرێ دیسا ناو حیوانین وەگوت چ چیایی بله جغینی به کرم که İnsanen gundi. Hani bajari çiğ de be gundi. هذا قرا جندي شيء بينهم وكهذا إنسان جندي جند وكون زانن أو جي وكباجار بتشوكي باجار يا جندي وجند نعينين نقوله جند خاني أون جندي شنا إنسان يعني جند وجندي دب هيفجها جدانا جند köy جندي köy بله ما قلت هذا ناوا دارشتي إنسان شيء ناف پشتی ویره ان بیجن هوال ناوین هودودانی هنه هوال ناوین هودودانی هنه او چنه ev هوال ناو جدو پیوه پکتین یعنی ده پیوه که ده دو پیوه هنه هاتنه جمع هفدو و پیوه که نو آوا کرنه وکه چه؟ وکه چاو بلک چاو بلک چیه؟ سیاه göz نولو آنجی ما گو چافشین مثلا بیجن فلان کس انسانه کی چافشینه ویدری دو پیوه هنه مثلا بيجين شيء قري جافسور قري جافسور جافسور چیه هم جاف هي هم سور هي يعني بلكي ونا خدجي اللي كرو ناف هي شو هفالنا ناف هي اللي بلي هر دكات نجم هفدو هفالنا بك هفدوداني شيء كرنا قرچيه قرجخوا ناف قرچيه قرط تركي بيجن اجي قركي قهبل قركي قهبل گوه چیه؟ دو پیف هنر ودره گوه کلا و بل چیه؟ یه وکریه رابوی آنج نه بس یکو و جهاتی نزانان هم جوال بجن چه؟ هم بجن فلان کسی که گوه بله نه کنه ولو بین بجنی که گوه چقله يعني تشتك بيرا دنينا تش دنيا تشتكي فهم ناك آنجان بجن چه؟ كتشكا چاوا كتشكا پور خلق كتشكا پور خلق پور خلق چیه؟ خلق چیه؟ چیه؟ بزنه پوریزان خلق چیه؟ خلق پوره ولی هف چیه گری گروور کو ام چا بجم اجویرا مثلا بجن چه؟ قورcuk خلق kıvırcık yani Türkiye emkarı bejin kıvırcık yani kıvırcık saçlı kız por xalak bir falan kes yeki por xalaka anjid bejin çe por gıcık bejin por gıcık jid bejin por xalak jid bejin beli vedri çaya de peyv hana hem por haya hem xalak haya
kıvırcık saçlı kız anji. Beli, mijara me havanava xras bu. Tişeki gun bu person hebe. Kerem bikin, nafami dersa xoyi roji xlas bikin. Tamam. Beli, dersa kedi de inşallah disami jvedre me devam bikin. Belki em ser hokara bisakin. بله تماشاوان هجا ایرو جی برنامه کردی هین دبم خلاص بو ام ایرو و درس عبوری ده ام سر حوالنا و سکنین حتی درس کدید برنامه کدیده ان شاء الله عمل سر هناك مجارين دي بسكنين حتى وقتي بمينين خير خوشيده بخاطري